kuneyinyoka lapho ezimnyama umama lokathi hayi iphupho nje kuphela lezi zinto lezi akumelanga uzithathele enhloko ngoba umama umuntu okhonzayo yabona i-spaceship i-spaceship yeah mhlawumbe yini le lokhu ngathi yini it's i-spaceship sort of i-transport yama-aliens. Oh, okay, Yes. yes. So lento le mangiyibona I was like hayibo lento le mhlambe i-Apollo kodwa into ebeyingicaka ukuthi why le Apollo le ime ayimanga kufana namanye ama-Apollo the way ime ngakhona and ama-light aloko ayarawunda kanje ama-light walento le Okay. so manje ngiloko ngimile mase isuku ihamba ngiyabona isuka ayifani ne-aeroplane evele ithi shu Sinibingelele siphinde sinamukele ohlelweni lethu iEcho Point TV. Lo bingeleleyo ke uXolani Mfowambatha, uShandu Ndabezitha, uMthiya, uMadlebe kaNogwaja, uSinomsodidla, phansi kwenquthu kwalabashowe bezinkonkomo zimproject Xokanya watomqoma ngegugu okuningi akudinga umthakathi. Babukeli ke beEcho Point TV namhlanje ke siphethe usisi osivakashele estudio oze ngokukhuluma kwakhe noma ngohlelo lakhe noma ngovu lakhe akathe akeze nalo. Sizocela nje ungakhohlwa ke kusenzela into enhle ukulike, ukushare, ucomment, ukusubscribe. Ukuze lokho kubeka emathubeni ukuthi ukwazi ukuthi uthole ama-episode alandelayo. Siswami sikubingelele sibamukele noma sithi thokoza gogo sikubingelele sibamukele ohlelweni lethu Echo Point TV. ngiyabonga ngithi makhosi mina yimi uRanzu Immaculate Mabasa ningwana wa Phineas Mudlayi Mabasa bitana ka bona bongwa bye bo makasana bo ntsumela bo madumelani bo madzibandlela bo ngwamsengi bo Flora bo Abel ni ri ka nguna inkoni ndawu we Yeah. na khensa ku ri ni fika la ni nga kona namuhla. Yep. Mhlawumbe kafushane sivele nje singapholisi maseko sihlalo dabeni njengoba gogo kwesinye isikhathi sithi isiZulu ke ayihlabi ngakumisa kodwa ke ngeke sikubuze kakhulu ibhasi libhaliwe ngoba siyabona ukuthi umakhosi ugogo kodwa esifuna ukuqinisekisa mhlawumbe umbukeli ebhekile elindile ebuka mhlawumbe gogo singathi waqala nini ukuthi uyithole noma uzizwe ukuthi unabadala mhlawumbe nje uma sibuyele emuva nje ukuthi waqala nini wazizwa kanjani ukuthi umuntu wabadala. Okay, kuya ngami ngathi ngaqala nje ngisasemncane. Ngoba uma bekathanda ukungitshela ukuthi esikhathini esiningi makatshela ukuthi ngiyadlala estradini mina angidlali nabanye abantwana. Ngihleli nje epavementini ngibuke zonke izingane emazidlala. But isikhathi masiloko siya ngaqala ngagula. Benginama heart failure. Like bengumntwana othanda ukugula nawe again. And then up until the age of 16 bengumuntu othanda manje ukufeinta ekhaya banga understand ukuthi kuyenzakalani ngami ngoba bengifeinta like kuba ngathi nginama feet kodwa bekungasi exactly ama feet kusho ukuthi bebangaboni ukuthi idlozi liyavuka but ngoba lezi zinto ekhaya abazazi bebazitshela ukuthini hayi lo mhlawumbe uyazenzisa lo mntwana lo nini mabangisa ku doctor udoctor wathi ne heart failure. Okay, from lapho ngaphuza amapilisi wenhliziyo nini bengasawaphuzi but lento ukuthi ngifeinte azange yaze ya stop. Okay. Beyiloko iqhubeka iyaphambili. And then ngithe mase kuya sengikhulile nginabo ma 20 something bese ngisebenza lapho ke. Kula bese ngicela ukubona izinto ngiphupha amanzi ngitshela uma ukuthi ngiphupha amanzi yazi umfulo omkhulu kuneyinyoka lapho ezimnyama umama lokathi hayi iphupho nje kuphela lezi zinto lezi akumelanga uzithathele enhloko ngoba umama umuntu okhonzayo. Okay. So mangitshela ubaba naye bebangangithathele ekhaya. So it happens manje mase ngisebenza how ngabona yabona i-spaceship I-spaceship yeah mhlawumbe yini le lokhu ngathi yini it's i-spaceship sort of i-transport yama-aliens. Oh, okay, Yes. yes. So lento le mangiyibona I was like hayibo lento le mhlambe i-Apollo kodwa into ebeyingicaka ukuthi why le Apollo le
ime ayimanga kufana namanye ama-Apollo the way ime ngakhona and ama-light aloko ayarawunda kanje ama-light walento le Okay. so manje ngiloko ngimile mase isuku ihamba ngiyabona isuka ayifani ne-aeroplane evele ithi shu so ngiyazibuza ukuthi hayibo manje i-aeroplane enjani yona le wayisheshe yahamba kanje hayi ngangena endlini mangibuza ubhuti kusasa ngiyamtshela ukuthi yazi izolo kunento ekanje engiyibonile wathi hayi awubonanga zona wena abangithathela ngekhanda still Yes. so ngithe after 2 years yaphinda this thing again ngayibona futhi so manje ngiyazibuza ukuthi hayibo why kanti ngiloko ngibona lento le maye ngazizwa ukuthi I never felt comfortable manje ngiyazibuza ukuthi what if lezi zinto lezi each and every time ziyangilandela mina angiboni but why kumele zilandele mina kuyenzakalani ngami okay fine ngabuza omunye ugogo so lo gogo mawuthi spaceship abogogo abazi-understand lezi Ukhulunywa ngani kahle wenzakalani? so ngathi hayi ithi ngamnaki-ke ngimyeke mhlambe vele naye lezi zinto akazi-understand waqala lapho vele izinto zami zaqala vele zabheda-ke sengiyagula ngiyaphambili and then nalezi zinto kwesinye isikhathi mangilele ebusuku ngibona ngathi ngibona ilight enkulu efestereni ngingazwisisi ukuthi lezi zinto sezifikile la zilande mina hayi mengazibuza ukuthi mara ngizotshela bani lento leyo ngoba umuntu omunye nomunye ongimtshelayo akangithembi kulento le ngiyotshela bani okay after maybe another year again kula I could say lento ngayibona live Okay. ne and mangiyibona bengivakashe kusisi wami asanendlula eDavidson Okay. so wayenzeka bangibiza emsebenzini I was there nge-weekend so bangibiza emsebenzini bathi ngingene Monday sasuka from lapha eDavidson on Sunday ebusuku around 12 Okay. sabuya ngapha eThembisa so sandlula kunendawo angazi ngathe is it Gulffontein or yini that side Okay. masindlula lapho awu kwandlula kunento yacrossa but my crossa imoto yayenza ama-light kakhulu ngikhona ukubona ukuthi lento le endlulile yini so mangimbamba ngithi ubonile ukuthi kundluleni la uyamangala naye ukuthi kundluleni Wena wedwa uyibonayo lento? ngibonile ngathi hayibo ngempela lezi zinto ziya-exista ngibonile Okay. you understand so ngiyamtshela like ngiyamtshela ukuthi ngibona into akanje so ngiyazi ukuthi obviously umuntu lo angeke angithembe Ngeke vele nje ngiyafana nje uyabona but angisafilanga free or comfortable okay fine masifike endlini the following day ngaye emsebenzini mangifika emsebenzini bangitshela ukuthi umsebenzi uphelile mabangitshela ukuthi umsebenzi uphelile ngaphuma ngangala inhliziyo yami beyibuhlungu ngizibuza ukuthi lo mlungu ngiyenzeni manje Hawu. ngoba bebangimele mangiphuma ngihamba benganamali yeteksi mangihamba lapha mangifika taxi rank mangithi hawu bengiphethe 3 rand nami ebhekini kanjani angazi ukuthi kuyenzakaleni ngithi thi ngiyodraw mangidraw mangiceda ukufaka ikhadi umshini uyakhala ikhadi yami yavela yagwinyeka just like that ayiphumanga imali so ngazibuza ukuthi orile nto engiyibonile ngifakele amabhadi or kuyenzakalani ngahlala lapho up until ngafonela ubaba wengane ukuthi ezazongilanda wezazongilanda and then noma ngifika endlini ngiyabatshela ukuthi mama kwenzakala kanje nakanje still abangithembi lo mntwana lo uyabheda lo ayikho yonke into ayikhulumayo uyabheda lo mntwana lo ayikho lento ayikhulumayo so I had ukuthi ngithule and bengumntwana ukuthi endlini mangikhuluma bebangangithathele enhloko yeah so from lapho ngasuka ngafila ngathini mhlambe ba favor usibani bani mina abangifavor abangithandisisi kahle usuyibuza imibuzo nawe eminingi ukuthi kahle kahle kwenzakalani yeah so because of ngabona lapho kuba ngathini wonke umuntu endlini akakufuni kuba ngathi noma ukhuluma anything oyikhulumayo ngathi uyabanyanyisa uyababhora we uyabona so kwaya ke at the age of ngathini 26 lapho izinto zacala ke zabheda kakhulu ngaqala ke sengiphupha amabhayi kakhulu manje ngiphupha amabhayi ngabona kahle ukuthi okay ngiphupha amabhayi ayike mina ngiyowathenga ke ayikho le ngoba wazi ukuthi kwenzakalani yini kuyenzakalani and bangibuza abazali ubani ke wathwasa ekhaya hey akekho wena asazi next oh okay ngathenga mina amabhayi
ngawathatha ngawabeka endlini. Ubuhlalo ngiyaphupha, ngiyathenga mina ngiyafaka. Angifuni ukwazi futhi. Anything engiyibonayo bengithenga ngifake, ngithenge ngigqoke, bengana ne-stress. So ekhaya bathini wena ufuna ukusilethela amadimoni lana endlini. Ha. Lezi zinto zifakayo yini manje? Osothwasile wena. Oh, ake ngithi nje lapho nje selapho sisifamxhosa siphazamisa. Kunombuzo olengayo. Benza zonke lezi zinto bakuphikisa uma ukhuluma, abasakunaki, mhlawumbe bakuthethisa bona. Ngokwenkolo bebesonta kuphi ekhaya? Ekhaya umama usonta i-Swiss Mission. I-Swiss Mission ifana cishe yafana ne iWesel isonto lasekhaya. Liyawasebenzisa amadlozi, bakholele emadlozini. Ha. Mhlawumbe isona sizathu. Okay. Ya ngiyaqhubeka. All right. So mangifaka ama-beats ngathi ngiyisuse lapho kahle kahle ukuthi idlozi ngathi bese lijabula ukuthi okay uyeza lo uyeza kanti angizi next mina ngiyenza lento engibona ngathi into e-right. Yeah. Nini ngiyawakhipha phela ngiyawabeka. Mase ngiwabeka phansi ngithi ayazini ngoba ekhaya babona ngathi mina nginedemon. Ithi ngigijimele ezekusisi ke mina ke. Uvela uyokholwa khona. Ngayeze ekusisi ngayozinikela khona. Ngagcoka i-uniform yakhona. Mase ngiya everyday esontweni endlini baya complain still. Hawu, kanti bafunani? Ngizibuza ukuthi kanti labantu laba bafunani. Like kuba ngathi each and anything that I do baba against lento leyo. Okay. So ezekusisi at least bengikhona nokuthi ngibone ke. Oh, mayithi ngiyaprofit. Oh, ngikhona ukubona indaba zalomuntu. Oh my God. How possible is that? Ngiyibona lento le. Mangizibuza ukuthi ngempela ngiyibona lento le bengidoubta lento bengiyibona. Kuba ngathi imagination yami idlala ngami. Yeah. Ngithi angeke ngimlande lo muntu lo. Ngoba uzothini lento le engimbonayo ngiyithola phi mina? Kahle. Exactly. So ngivele ngiyeke ke. All right, bengiloko ngiya ezisisi ganingi but ngibona ukuthi ayi lento engihambelayo kahle ngiyibona. Uyaye esontweni bakutshela imithetho yakhona ngabona kahle ukuthi for mina is too much. Ngiyibona lento le. Yeah. Ngayiyeka ezekusisi. Mangiyeka ezekusisi mina ngiyaqala manje ngiyaphuza. Mangiziphuzela mangihambe emjayiveni umusic uyangirasela. Mawurasa music ngifila ngathi manje umusic ushaya straight la endlebeni abantu bayangi-irritate bayangidina bayangirasela ngiphume ngiyohlala ngaphandle. Okay. Mangihlala ngaphandle idlozi liphume. Liphuma? Livele nje idlozi. Oh, livele qhamuke. Yes. Okay. And then after lapho abantu bavela ba-shift. Hey, mele simshayeleni igubhu mele senzeni. Ngizibuza anini lava shaya igubhu zani? Ngivele ngascreama mina nje ngayenza inyawo kanje nginga-understand ukuthi kuyenzakalani ngami. Mangithi bangithele ngamanzi abantu ngivuke okay the following day ngizitshela ukuthini yazini I don't know what happened angeke ngitshele nabazali ukuthi bekwenzakalani ngami. Yes. Ngoba nami angazi ukuthi kuyenzakalani ngami. So from lapho ngathi ithi at least ngiyofunisisa ngami ukuthi kahle kuyenzakalani. And then lo muntu engimtholile wangitshela unedlozi mele uyothwasa. Ngathi yabona lezo that's the last thing in my mind. Angidlaleli mina nje lapho. Abangasengigqoka amabhayi mina. Ngihamba ngeenyawo. Bangifake izinto ebusweni ezi-red. Hayi cha, mina Mina ngifaka ama-weave. Angikho lapho ngifaka amazipho mina impilo yami ke leyo ukuthi ngiyozijayivela. Not knowing ukuthi hayibo sisi mabakukhethile phela. So mangisuke ke mangibuyele ekhaya angimtshela umama ukuthi mina ngihamba ngifunisisa ngempilo yami or ini ngiyazithulela. But bese ngiba nenkinga yani inhliziyo iyacala manje kuba ngathi ngine heart failure ukuya phambili. Inhliziyo nini ngiyafeinta kuba ngathi imile. Ngizitshela ukuthi maybe because of bengiphuza amaphilisi ngawayeka. Bethe vele baqinisile vele ngiyagula. Nginesifo senhliziyo. Not knowing ukuthi no amadlozi ayenzani ayangishake ukuthi babone ejardini ukuthi hey nangu lo mntwana kumele nimnake phela. Kumele nimenzele into e-right. So bona bayenzani bayazifihla ngoba abazali bethu mawuthi uyabheka umama she was supposed to uthatha was akayenzanga lento leyo because of ekhaya ngisho umama okuzalayo. Yes. Okay. Ekhaya ugogo naye azange ayenze lento leyo. So kuyenzakalani izoyeza emntwaneni. Obesisathi vele sifuna ukubuyela lapho kulombuzo ukuthi lento izifike kuwe isukaphi? Iyavela yaqhamuka ngawe noma khona owashona owayithola kuye noma uhosha umoya umuntu washona noma uthathe wena kumuntu ade kumele ayithathe wayiyeka.
mina ekhaya akusay ugogo ne Yeah. actually ugogo wami Mm. ozala ubaba umama kababa ne Yeah. umama akhe ukhokho wami uye bekuyinyanga Okay. yes Oh. but ubaba akangitshelanga lento le bengingayazi mina so ngiyithathe lapho Okay. yes Isiyacaca isiyavela ke manje ukuthi Isiyavela. uyikhoshe emuva connection ule emuva. yebo All right. kodwa bona abasitshelanga lutho ngisho obvious basikhulu yes iqale khona lapho so impilo yami ibe yaba miserable hayi kancane kabuhlungu kabi inewe yokuthi bengifila ngathi umama akangithandi ngoma nodlozi kuba ngathi wonke umuntu angeke aze akuthande endlini kuyoba wuwe nje umntwana ophuma endleleni kuyoba wuwe umntwana ostowed kabi you understand anything eyenzakalayo kuba ngathi uye vele lo uye akezwe vele lo yayibona lento Yeah, ngiyayibona. yes so up until ngililanga ngaphupha ke ngiphupha omunye ugogo mama ngikhomba lo gogo lo ngiyabona ukuthi hayibo lo gogo angimazi yabona so ngizibuza ukuthi lo gogo hayi angimazi nasekhaya akekho umuntu ofana naye all right azange ayithathele enhloko lento le mangiphupha lo gogo lo ufaka ubuhlalo angizingeni lezi zinto lezi futhi angimazi nalomuntu ngabuyela futhi ngayefaka ubuhlalo ngisho ngibona ubuhlalo futhi ngabuyela ngayefaka ubuhlalo nini ngiphupha ngisesikolweni mangibuza umngani phela ngiphuphe ngisesikolweni ngifaka ubuhlalo hayi mngani nami shuthi kumele ubuyele esikolweni yethawo oh hayi okay shuthi ngizawubuyela futhi ke esikolweni ke Isikole wosusiyekile. ngifeyilile Yeah. amadlozi awanasikhathi ngifeyilile ngathi futhi angisazingeni futhi ngiyasizonda isikole Okay. bangicoshile esikoleni yeah okay and then lapho ngahamba ke ngayatshela ukuthini yazini ne angisazingeni izinto ezesikole ne sinzwele ngibona ukuthi yonke into yami mangiyenza ayihambi kahle man ayihlangani so ngatshela ukuthini okay umama mangimtshela naye endlini akangithathele enhloko ubaba naye mangimtshela still kuyazifanele ngathola umuntu ngathandana nomuntu izinto azange zihambe kahle still nalapho and bengumuntu wenhlanhla like when coming to imshado Okay. bengishadwa manje like this year a year before iphela ngithola omunye futhi umshado bengingahlaleki Bekungahlaleki. Manje ake ngithi nje njengoba phela angithi kuye kuthiwe idlozi mase kumele ungene estage kwi level mhlawumbe yokuthwasa. Lilona elithuma ukuthi uzoya kumuntu ozofika kwazi ukuthi ukusize. Noma mhlawumbe yithi singazi kodwa ngifuna ukuqonda ukuthi since izinto zakho zibheda wagcina lagcina likutshengisile nomuntu okuyena mhlawumbe ongakwazi ukubeka endaweni eright. okay the same person lo bengimpuphile lo gogo loyo ne the following year ngaphinda ngamphupha futhi Okay, lo gogo lo. lo gogo lo Okay. so mangimphupha futhi bese ke semfuleni wangibiza ukuthi masambe phela isikhathi siyahamba yabona ephuphweni so I was like hayi ucelile lo gogo lo hayi last year na this year futhi uyabuya hayibo ngathi hayi ithi ngiphume kuyi hayi kuthe after maybe ma 4 to 5 months ngathi hayi man njengoba lo gogo ngimphupha lo mhlambe mele bangikhomba ukuthi lo muntu lo ukuphi kuyenzakalani kahle kahle ngathi hayi ithi ngikhuleke yabona ngazama ukuthi ngikhuleke vele after ukukhuleka ilento yesikhashana ngitshela ukuthi ngizokhuleka for manje mara ishayile mina ngisazingeni the other year ayi kula vele izinto zami zabheda kokugcina ke kula ke amadlozi beweza straight kimi ke bangitshela ukuthi kuvela umuntu wena kumele uhambe sisi ngihambe ngiye kuphi kumele uyothwasa ayibo kuphi ahambe lo muntu after about 2 weeks ngiphuphe futhi bangikhoma and ephupheni ke wafika lo gogo wathi masambe sahamba wayongikhomba la siya khona
Okay, the following day mase ngivuka ngathi you know what, ithi ngilandelele lela phupho lela la logogo bekaya khona, ithi ngihambe ngilandelele ngibone ukuthi ngizofika na, Okay. and ngahamba ngafika kuloyo gogo loyo, Uhamba wedwa nje. ngahamba ngedwa. Ebusuku Azange emini? emini Okay. ngahamba ngedwa emini, angisho ngifuna ukubona le ndlela leyo ukuthi ngempela lento engiyiphupha yiqiniso okwenzakalani. Ngaziyela kuloyo gogo loyo, ngithe uma ngifika wathi kimi, hawu dala ngokulindile sisi. So I was surprised ukuthi ungilinde ungibone kuphi kanjani, kodwa ngathi hayi yazini mhlambe uyo yaziyo, mhlambe besihlangane ngempela emaphupheni okwenzakalani, I don't know. Yo. Ngoba I don't know nothing ngalezi zinto lezo, ngitshela ukuthini, ngifuna ukubona ukuthi kuyenzakalani ngempilo yami, angeke ngihlale ngiloko ngiphuphana nalo muntu lo 3 years yonke. So ngizozwa ngayo ukuthi kuyenzakalani. Wangitshela ke sisi unedlozi, kumele uze lana abakini bakuthumela ukuthi uzoyenza umsebenzi wabo. Okay, ngathi hayi mhlawumbe uqinisile, ngathi gogo kufunekani ukuthi ngizokhona ukuthi ngicale ngene la. Wangitshela ukuthi ngithenge ini, amabhayi bese nginawo phela La wadu wathenga vedu. Look wathenga. nobuhlalu nginawo already, kodwa angazi ukuthi lezi zinto engizithengile kusho ukuthini ngazo, angazi next ngazo. So wathi kimi no, ngithenge ngize nengubo nebhafu nezinto nje ezokugeza nezinto zami ezokudlela. Yebo. Okay, ngathi alright ngizobuye ke. Hayi bengekho sure. Bengitshela ukuthi ngiyongena lapha hey ngiyophila kanjani, kuyenzakalani ngami, lento engizoyenza la angiyazi. Ngathi okay ngizobuya, angibuyanga. Hawu. Hayi angibuyelanga kugogo, ngahlala ngihleli maybe for 4 to 5 months. Mangihleli ngilanga ngikhaba umuntu wami, yabona lento yomjolo lo ayikho right, ukuthi unedlozi ayikho right nesi. Mangiye kumuntu wami, hawu waba mnandi lobo busuku lobo, hawu ekseni mangivuka ekseni, it was around 7 ekseni, ngizwa inyawo zami ziyabanda. Okay, asikisi kancane, ngicela ukubuza ukuthi mawuthi la mali kuvuka belikuvuka ngayiphi indlela, mhlambe nje bekwenzakalani mase likuvuka, mhlambe futhi kube yiphi indlela ozama ukuthi upholise ngayo idlozi? Okay, mali ngivuka idlozi like bengizizwa ngathi ngifuna ukukhala, ngifuna ukumemeza nje. Okay. Kube nento like ngifila ngathi umzimba wami ngiyagodola. Ngizwa ngathi nje ngiyahlangana, angifuni umuntu duze nami nje, ngifuna ukukhala ngizilahlele phansi nje. Ile nto bengiyifila. Okay. Sekuyilo ke selifikile. Yilo selifikile, kodwa bengingazi ukuthi yilo mina. Okay. Ngizitshela nje ukuthi mhlambe iyistress zami. Benginga-understand ukuthi kuyenzakalani nami. Mhlawumbe mase kumele bekupholise begcine kuyipholela nje. Ukuyipholela nje ngoba bengingaka-understand ukuthi kuyenzakalani. Abantu bengangithela ngamanzi amaningi kanjani. So the thing is, couple boyfriend kula ngibone khona ukuthi definitely idlozi likhona liyaphila. Because ngithe mangivuka ekseni lapho ne ngizwa inyawo zami zibanda. So ngibuza lo mfana ngithi inyawo zakho ziyabanda na? Uthi cha ezama zibanda. So ngiyazibuza kuba ngathi ngene phakathi kwefridge e-icini. Manje lento yangixaka yini? Ngiyabhodla, umoya ufuna ukubuya, ngibhodla kuphela umoya uyaphuma. So ngiyamtshela ngithi hayi man, something is not right. The more ngibhodla umzimba wami uyachange, kunento engekho right emzimbeni wami. And the worst part kuyenzakalani ngami, the more ngibhodla lokugodola emzimbeni kuyakhuphuka, nezandla manje seziyabanda. Mangimbamba wathi kanti yini ufreeze kangaka, ngithi nami angazazi angikho right. Akayithathele ekhanda nawo ngilomuntu lo. So ngafila kahle ukuthi hayibo ngiyafa musla. Yo. Hawu mase ngibhodla kakhulu ngiyazizwa ukuthi kunento ekhathayo. I can't breathe at all. I couldn't breathe at all. Ngithi kuye yazi ngicela ungilethele amanzi aneshukela mhlawumbe ngizoba ngcono. Mayothatha amanzi, imvula yaqala ngaphandle. Ekseni ngizama ukuphuza lamanzi lawa, umzimba wami nala ekhanda sekuyacala kuyabanda. Ngithi no, this is not happening. Kushuthi ngiyahamba ngempela. Ngiyahamba. Kuba ngathi ngibona ubumnyama, angisaboni kahle. Yazi
ngithe mangiceda ukuphuza lamanzi lawaya imvula yashaya ngaphandle. Into engiyenzile ngivele ngathini yabona ngiyoguca kuleya mvula leya ngiyocela uxolo ngiyobatshela nje straight ukuthini yazini sengiready ngiyeza ke ukuthi ngenze lento le eningithumayo. yes Okay. angisho ngistubborn mina angifuni ukulalela kudala bangipha ama sign angifuni nokuzwa mina so bathi okay ithi simthathe ke lo ke azohlala nathi la ngoba angisho yena akafuni ukulalela ngaguca lapha emvuleni ngathandaza ngashweleza yo ngabatshela ukuthi hey ngiyaxolisa ngiyeza ngiyaxolisa ngazitshela nokuthi anginamali angisebenzi noma ngafela khona la ngizothwasa khona as long as ngingenile ngizoyenza lento abayifunayo angisananda. That's when ngitshela abazali ukuthi hayi mina sengiready mina sengiyahamba ngabatshela just like that hayi sengiyahamba mina bethi uhamba uyaphi ngithi hey mina ngiyahamba ngiyothwasa happy abazi phela ngisho abatshela ukuthi hayi around khona la elikane leso sikhathi COVID ngathi ngiyahamba mina yabona le engiyifilile angifuni anazi nini ukuthi mina bengifila kanjani so ngiyahamba alright ubaba wathi okay this coming weekend ke sizoyenza umqombothi sikulungisele sithenge inkukhu uzohamba ke bayenza ke lento leyo bathenga inkukhu sebeyakusupport manje ekhaya sebayangisupport phela ngiyasaba ngiyabatshela ukuthi it's either ke nifuna ukuthi ngife because lento le bengiyifila nina angeke niyifila ngisho anazi ukuthi mina bengizizwa kanjani mabathenga leyo nkukhu leyo mase si ready kulelo viki lelo bekunethi imvula on Saturday ekseni babiza abantu ekhaya like few people nyana waphuza lo mcombothi ubaba wayekhulumela ngaphandle ukuthi nangumntwana uthi yena uyahamba leso sikhathi ngiphethe 2000 phela ngicela kubaba uthi una une 2000 phela akanamali and leso sikhathi ukuthwasa kusi 2000 angisho 2000 rand ile mina engiyiphethe bayaceda ukungiphahlela imvula yanethe alright ngangena endlini after maybe 10 minutes yami imvula angisho bethi mawuhamba akumelanga ngisho kumele ushe ekhaya yeah masuhamba akumelanga usho kumele uvele uthule nje impela ngahamba athixify ngahamba ngayongena ekuthwaseni leso sikhathi ugogo bekagula ane COVID beyaphethe bekagula ugogo so ukuthi makufika mina bathi ugogo sekapholile bekamele mina oh okay ngangena kanjalo ke ekuthwaseni kwakungelula kwakunzima kakhulu bese ngiyela nokuthi eshi mhlambe ngizophola nalesifo lesengase understand ukuthi inhliziyo yami ime nini right ngathi mhlambe ngizophola bengiyela nje ukuthi ngiphole manje ngaleso sikhathi izingane bese sikhona ingane bezikhona bese ngasaqabangi lutho na uzona benga affected ngokugula kwakho noma ngalo leli dlozi lakho zona bese right ingane bezi right but mina bengine stress sokuthi mangihamba ingane zami zosala nobani okay abantwana bayobanjani ya understand yeah mawubashiya awazi nokuthi uhamba isikhathi singakanani kuyenzakalani ngawe phambili abanye angisho abantu bayakhuluma emasayidini what if mawuhamba la angeke usabuye uzoshona kodwa ngathi yazini ithi once ngihambe ngizobona phambili ngisho idlozilo elingihambisayo ithi ngihambe ngizobona phambili ukuthi kuzoyenzakalani ngami manje mawufika lapha na kugogo wafika waqala iprocess okuthwasisa yo leya process ngithwase amakhosi yo leya process it was so hectic it was so hectic mangena mina lapha na bethi shiya izinto zakho ngaphandle ene kuyabanda manje ayishiya ngaphandle ogogo wathi ngena la egarage ngangena bathi kunemfihlo sisi kunezinto esizifihlile lana sicela ukuthi uzithole ha so ngiyacabanga ukuthi ngiyozithola kanjani mina ngiyoqalaphi ngiyothini mengiyababuza ukuthi nifuna ngithole ini ngiyenze njani bathi wena gijima la ubiza idlozi lakho you
Hey ngiyazibuza ukuthi ngigijime ngibiza idlozi. Okay. Mangilowo ngigijima bathi hayi sis wena uyasheka lento oyenzayo. Kumele ugijime la biza idlozi lakho khumula nalezo icathulo. Yo Nkosi yami. Ngakhumula icathulo ngiyagijima mina lapha yana. IsiZulu bengisizama angisazi kahle exactly isiZulu because of nimchangana ne. Okay. So ngiyabona ukuthi le ndaba ukuthi ngigijime lapho ngikhulume ngesiZulu edlozi ifika ngathi ayingisebenzeli man. Ngoba sengikwatile ngigijima ngaze ngajuluka and leso sikhathi kuyabana. Mina ngababiza shem ngasho ukuthi nina eningiphethe ngiyacela ngicela nifike phela ngikhathele mina ukugijima ama up and down la labantu laba bayangigijimisa bethe ngizothwasa la but bangenzisa ama up and down angiunderstand ngenzakalani mina la. Ugogo wathi wena uyadlala bebangibiza thwasa. Okay. Ngisho igama likaveli. Yeah. Bathi thwasa wena uyadlala lapha. Gijima up until uthole lezi zinto esizifihle la ejaridini. Lelo jaridi ngene kuphela nge-dining room. Angibonanga ngale ngasekitchen ukuthi kuyenzakalani. Yo, it was so terrible. So ngithe mangibhizi lapha ngigijima. Ngitshela ugogo ukuthi emva kwendlu ngibona inkukhu. Wathi uza kahle ke siyavuma. Oh ngiyabona ukuthi okay. Shuthi le imagination yami ukubona musi. Shuthi bengiqinisile mangithi minedlozi. Alright, up until ngithola yonke lento le bebangifihlele yona. Bekhana bayothatha le nkukhu leyo kena. Like khana bangenzela ama-ritual lokhona okungena ekuthwaseni. Okay. Beku like the way bangenzisa ngakhona it was sort of interview yokungena lapha yana. Bafuna ukubona ukuthi ngempela lo muntu lo unedlozi. It was like that. Ngoba futhi lo gogo uma uthi uye lo gogo wafikela kuye uthi mawufika wathi ubuhlalele nade kulindile vele sekulindele vele. Exactly. And mabangenzisa lento le bebayenzi bebafuna ukubona ukuthi ngempela lo muntu lo unedlozi na. Ngoba bethe kimi mangabe bongatholanga lezi zinto besikufihlele zona boyobuyela emuva uthatha amabheg wakho ubuyele endlini. Yes. So ngangena kanjalo vele ekuthwaseni. Manje ke ngoba phela ke khona umbuzo ozosala mhlawumbe umuntu abuze ukuthi ukuphahla suke sikhuluma ngani ngoba sonke siyakwazi ukuphahla kodwa mase sikufuna deep mhlawumbe ungasichazela into engcono ngokuphahla ukuthi usukwenzani makuthi uyaphahla. Okay, mawuphahla usuku communicate nama ancestors wakho. Okay. And ukuphahla ne kuphahlwa ngezinto ezihlukahlukene. Kuya ngokuthi idlozi lakho lifunani mawuphahla. Angeke uthi ubone into efonini or uzwe ngobani uphahle ngayo. Usuke uphahla ngalento idlozi lakho lifunayo. Okay. O communicating nabo. Okay. Kahle akekho umuntu wonke umuntu uvumelekile ukuthi engaphahla. Doesn't matter ukuthi isangoma noma ngisomsangoma kodwa ukuphahla nje sonke siyaphahla. Yes. Because of umuntu omnyama angisho sonke sinamadlozi but ngeindlela ezihlukahlukene. Yes. You understand? Now manje unalo idlozi lakho. Kodwa ngendlela ehlukile. Okay, mhlawumbe ngendlela yokusebenzisa ukuphahla ngeze njani ngikuqa nje phansi ngiyaphahla kungenalutho kunakhandlela akunampepho noma kuba nempepho ngifuna ukuthi ikhayiseleke kutheni umuntu ongakwazi kodwa uma ukhuluma khona izinto ezifika enhlizweni yakhe uyathika mhlawumbe ngasizakala kuphi ukuthi uma uphahla iziphi izinto insiza kusebenza kumele uyisebenzise uma uphahla ukuze uconnect more nedlozi. Uma uphahla into ekucala kumele ube nesniff. Insu. Okay. Asibona isinefu. Kuya ngokuthi kahle idlozi lapho lifunani. Mina elami mangiphahla ngisebenzisa insu, ngiba nempepho, nekhandlela namanzi. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi kuwe bafuna iBB, abanye kufuneka insangu. So kufuneka izinto ezihlukahlukene esilong buya ngedlozi lakho ukuthi lifunani mawuphahla. Ngoba usuke nakhona uphahlela kabo papa wena kumbe kabo mani wawe. Okay. Yes. Idlozi liyangikhanyisela ukuthi lifunani. Yes. Kumele ukhanyisele ukuthi lifunani. Ngoba uzothi wena uyaphahla manje ubeke amanzi kuphela kanti kunezinye izinto ezishodayo lapha. Kuyezwakala sisifami gogo manje ke mhlawumbe ke egameni ke labadala sesigena deep ke manje
mhlawumbe asazi noma kuvumelekile yini ukuthi ungasitshela kodwa ke umbuzo kumele siwubuze ukuthi ngokwegama ngoba mina nguXolani ngoba vele ngiphila normally wena usuphila komunye umhlaba ngiyathemba mhlawumbe unalo igama obizwa ngalo la ngale endaweni yenu. Igama nginalo. Okay. Asazi noma ungasitshela noma limfihla kuvumelekile. Cha akusiyimfihlo igama lami. Mm. Mina elami igama nguNwambayimbayi. Kwambayimbayi. Nwambayimbayi. Oh, okay. Yes. Igama lelo is from my father's side. Mm. Igama la kagogo wami. Okay. Yes. Ulithola phi? Ukhokho kahle kahle. Mina ngugogo kababami. I could say that. Igama lakhe. Mm. Yes. Oh. Igama likagogo likamama kababa wakho. Gogo kababa wami. Igama likakhokho kahle kahle. Yes, ukhokho wami. Oh, okay. Bakubiza ngalo. Not exactly ukuthi bangibiza ngalo. Ngoba lelo ngiyalihlonipha lelo gama. Angifuni nje noma ubani or estradini angibizwe ngalo. Abaningi abalazi. Okay. Laziwa abantu basendlini kuphela. Yeah, ngoba ilona elingaphakathi elibusa wena. Yes. Shuthi wena idlozi la ngena elendoda elesimama. Kimi kungenele indoda nelomfazi. Okay. Oh, angena omabili. Yes. Okay. From khabo baba kungenele umfazi, khabo mama kungenele indoda. Okay. Cha. Sisazoqhubeka nje nohlelo mhlambe ke sesigoqa noma mhlambe sibuyisele intambo mhlambe nganeno ukuthi khona umbuzo engifuna ukubuza osale ngale ngemumva ekutheni mhlambe uma uqala usiwenza yonke le process kwangena abakini baba nokungakuthandisisi yonke lento angithi mhlambe awuzangeni nasendaweni bekusola ukuthi ayi lo angithi usuqalile iprocess bakhulumile bagcina bekusupporta bomndeni abakini akuzange kube nezinkulumo mhlawumbe uthi hayi lo usefuna ukuthwala ngedlozi lethu i90 engifuna ukuyibusisa awuzange kube nenkulumo uthi usufuna ukuthwala ngedlozi ngoba uyazi ukuthi mawuqala usebenzisa into enedlozi phakathi kuba nezitha futhi nabomndeni sebayakusola ukuthi uyathakatha bekubize ngawo wonke lo magama uyabona into engikhuluma ngayo mhlawumbe akuzange kube nalezo lezo nsolo ukuthi ayibonanga sefuna ukuganga ngedlozi lethu. No, azange yaba khona lento leyo to be honest. Into nje beyikhona like uyazi ukuthi family injani. Kunabanye uthola ukuthi umuntu uthi yena unedlozi lona leli mina elingiphethe. You understand? Nomunye naye wathi nami ngiphethwe uyo lo muntu loyo. So ngisuke ngasa understand ukuthi kuza kanjani ukuthi idlozi elilodwa lisiphathelwe soyi3. Kanti labantu baba nenkingi ukuthi kanjani lo mntwana lo muntu lo akhethe yena. Bayazi ukuthi ledlozi linamandla kangakanani ngoba ngisho mina ngisasemncane angingazwisisi lezi zinto lezo. So that's when ngibona ukuthi hayi cha labantu laba nenkinga nami lapha. Ngoba noma sowufikile endaweni babakuphakela ukudla bengikhona ubona ukuthi la kunento ekhona la. And umuntu uyakubheka before uphuza ukuthi or before udla ukuthi wena uyayibona na lento lapha ya. Bengimlaya mina ngiyadla. Ngiloko ngazi ukuthi kunani la. Ngiyadla. Yeah. Ngifuna ukumkhomba ngisho ukuthi akudlalelwe edlozini. Mawufuna ukubona iexample wena ngami ayiqha ngizodlala mina angina stress. Nokuphuza mawufakile lapha eBN ngizophuza ngokubhekile. Angisho wena umela ama result mangiloko ngiphuza. Ngizophuza vele and angeke uthole na result eli1 lana kimi. Angisho abantu bathathelana phansi phela. Ngoba bangibhekile mina bazibonelana lokhu kuncane akuzwisisi lokho sese confused umuntu akunyathe uyabona lento le. Yeah. Bayenza kanjalo. So ngivele ngithi na amanzi amancane lento abayenzayo. Hayi kulungile uyishaye zaphuka izikhalezo kenyameni gogo. Sesibuyela nje ngasekugcineni ke njengamanje ukuthi ke sesibonga nje ukuthi ithuba lokuthi ufike la studio ukwazi ukuthi uzoselapha kuningi nathi sikutholile nami bengazi lutho ngendaba yabadala nani ngazi nje lokho okuncane oqonde namadlozi kodwa deep ingoma nani cha ngikwazi kodwa ngicabanga ukuthi kuningi osusifundise ngakho nosusinike khona. Mhlambe ngokwendlela yokuxhumana mhlambe angazi singafika lapho ukuthi utholakala kanjani into enjengalezo mhlambe ngoba seseyigoqa. Okay, mina ngitholakala ku WhatsApp. Angisumuntu wama social media like that much ukuthi kuma TikTok or kuma Facebook.
angingeneleli kakhulu lapho ngoba idlozi lami ngiyalihlonipha ngisho phela. Angisumuntu othanda ukwenza lezo zinto lezo. So ngitholakala nje ngefoni straight or iWhatsApp. Okay, so i-cellphone number yakho ithini? Ithi 073 984 7482. Okay. Cha siyabonga kakhulu gogo gogo umambambayi lapho. Kodwa ke cha siyabonga kakhulu gogo ke ukuthi ke uzile wazosivakashela e-studio la ku-Echo Point TV. Siyathokoza kakhulu umlaleli ukuthi ke kuningi okudobhile nokutholile nakhulukazi nalabo okuyibona abasekwindima noma kwi-process yokuthi nabo bengene kumngoma noma kwi-process yokuthwasa. Kuningi nikutholile nani ke ngoba kuyahlukahlukana ngendlela yokusebenza nangendlela yokwenza. Ungakhohlwa ke mbukeli noma mlaleli ke ukulike, ukushare, ucomment ukuze kukusize ukuthi nanoma yinini masiletha ama-episode amanye ukwazi ukuthi ube ngokuqala owathulayo ngoba uzobe usufana nelunga lomndeni kule episode yethu. Mina ke nguXolani Mfowambatha ke sengithi shelele sesizobonana kwenye episode elandelayo.